Kapitang Enteng! Maritoyang, kumusta? Day, si kamot gaya, maribanang, ay kat nasaya at lata. Ay, di magasak dito'y balayaw. Ta kumustaan ka? Ay kat mayat man maray. Inal daw tamot nga kit kita. Apay masapula kumustaan na. Amumutlatan ati kayat ko asawan. No, kumusta? Kunakan ka. Ah, anya ti kayat na asawon ay maray. Ay, kumusta, Maray? Na, Amo man. nakasamsam itpay day tapanagisam mo maray. Kumusta, Maray? Ay, no di ka pa'y lamakadlaw. Diyak amount. Ah! Amo ka unti kayat mo asawan maray. Naawata man? Umay ka umutang iti kwarta. Wen, kumusta, Maray? Mano ti utang maray. Oh, Maray, kita amot ato'y impautang ni Maritoyang. Nay, sagsasangaribo mo day taigam mo, Maray. Naglakagayam ti umutang kuana. Aya, Wen, Maray, kumusta laeng pautangan na kan? kasanungay. Kastoy ti aramidam. Umisem ka kan kuana. Samo ibaga kumusta, Maray? Ha? Kastalaang pautangan na kan? Ay, wun, Maray. Patyanak. Angam, Jak pa'y mo't kasapulan ti kwarta ita. Isasaanan, Maray. Ay, makapasadot itang aldaw, Chay. Awan pa sa hiraos. Unang raud, aldawan, ngam awan pa iti umay aglugan. No pa'y kasta, umisam kalata. Jak makaisem no kasto nga awan pa sa hiraw, Chay. Sakto ba'y, nakaisa makaw. Ha? Kasla isimam ni Nana Tuyang alumabas, Chay. Talaga kasta. Papanam, nanatuyang. Di talaang kwarog. Kumusta kayon? Manaw, Anya manaw? amo ka na kayat mo ti umutang. Isa mang kumusta ka. Ha? Iso nga ibagam, numano ti utang. Sa anak mo't kit anarigat akasarsarita ko. Nagmayatan. Kumusta lang? Pautangan nakadagosain. Una. Kumusta nga, Nana Tuyang? Hoy, naguray ka. Apay makininagaw ka, ganay. Kumusta agmat nga ron ni Nana Tuyang? Ta kayat kumat ti umutang. Anggal, at damadlaw mao, anapuskol kanyak. Day talaro pa matimadlaw ko anapuskol. Ha? Ay, dahito yung ibulsak. Nananagpuskulan. Napuspuskol pa yung itirupam. Hey! Kwarta ti karga dahito yung anggal. Nangalaam. Inutang ko kininana to yang. Pinautangan na kakit no nagtiwod ka mat ngagbayad. Kinumustak lang kat pinautangan na kadagaws. Ayan ni Maritoyang. Ha? Ay, nagpabagatan anggal. Padaanak man pa kumusta agmat. Asinaw, tipadpadaan ng pare. Ay ni Maritoyang paray. Apay asikatin nagpakita. Napanak ngamin nagsingir ka dagiti pautang ni Tuyang kao. Nagpapautang gayam at talaga ni Maritoyang. Ay kitwan pare. Kadagiti laeng nalaing nga agbayad. Ay, nalaingak nga agbayad paray. Sana basta-basta papautang ni Tuyang kao. Pinautangan ng tupay ni Kwarog. Anya? Nagpuskol tupay ti bulsa ni Kwarog. Tapi nautangan ni Maritoyang. Kitno yung bagakin ni Tuyang kao. Apilyan na laeng dagiti pautangan na. Ta kaasi aktulaeng agsingsingir. No natiwid dagiti pautangan na. Apay pinautangan ni Kwarog
Kahit kinumusta nak gayam. Day tamot tirigat na kin ka. Kumustahan da ka laing, pautangan mo na dagaos. May santumot asingiram ni Kwaraw. Imbagag matan kin ka, narigat asingirin ni Kwaraw. Kahit ni ngay maribanang. Pinautangam, oray ni Maribanang. Kat ngay may nakpay kinumusta dito'y balay. Ay natuyang, siyak ti marigrigatan ni ti kastangar aramidem. Kunakin ka, pilyam dagiti pautangam. Di mo kunay na pautangam ni parinteng. Katitiwadan day diyang agbayad. Limabasan dito'y tersinam ni Marituya. Saan pa'y nga rod, Kapitan? Kanya oras nga ta lumabas ni. Apay aya. Kumusta ka? Ay, Isumot day tan. ni, aywan. Kumusta Maray? Kumusta, Mare? Na makisabsabay ka amang kumusta ka? Ay! Amo ko no apay amangkom kumusta kayaw. No mamin ado ako mustaan da ka. Mamin ado mo't pautangan da kamay. Maray. Maray tuyang. Kumusta? Na, Na, unay mo day ta kumusta mon, Kapitan. Nagadaw. mala, ibagayo latan numano ti utangin niyaw, tapautangan kaya. Sakto umuna. Tamangan no maibusanak. Nay, kunak man no ladies first. Nagtal na kayaw, tapno awan ti malugay. Buyunin tayo latan no asino kada kayo ti umuna amaikan. Mayat ka itiday ta, kagawan. Sige, buyo na maun. Sika lang, ayat na puskul ti bulsa na kwarog. Uray siya. Puskul. Hoy, napuspos ti bulsam ngam siya ka. Na minsan laki numustak ni Marituyang, pinautangan na kadagaos. Kasta talaga ni Nana Tuyang ang ka. Di mo ibagbaga ka ni Antime, ngay mo tanga ka ni Nanam Atuyang. Apay, agungay. Talaga nga gungit. Ang mga nubalo na tinakpay. Ay, awan matimang kumusta kanya kun pa daw. Apay nga yung agpaisaw. Uray da kumarim abanang, kan kumarim akwanang. Saan da ka matanya o may kumustaan? Naala dalati kayat da, di da kun malagan. Kumpormin tumat nga minti papautangam. Kita manday ta nga aramid da. Ay, idi umut-utang da, kumusta da kumusta. Itata nakautang dan, di da mata nagparparang. Kasano pa'y itan ngay ama singir ida? Si Kati para singer, ay kat diskartim matan, aday ta. Anya? Basta napautangak amin ida. Iso asikan ti makaam mo amang singer, kadakwada. Unay kamatan marikwanang. Nakapanimid kamat dito'y tersenam. Hawam mo nga minti gumatang. Nasaya ate may kamaray. Ay, sa anak agumatang, Maray. Kahit anya nga ron ti umay maramiden dito ngay. Ay, umutang ko ma. Na, kadya inutang mo ka ni Marituyang ngay. Ay, kwa Maray, pinagbayad kumot lang iti lending ko. Ay, agpadpadatan na amare. Ay, kumusta? Kumare? Nay, mangum kumusta ka mait ka ba daw? Ay, bye-bye amon, Maray. Saan mo na pampansinan? Ha? Sige nga rod jak pansinin. Kumusta kayo ngayon? Ni, sa umot lata sa aw. May antalatan, mare. Mauman tulata. Apay kumangay at alyawag. Kumusta? Mapangkalatan iti papanam ka ba daw? Bayan na kami dito ni Maribanang. When mo't ngamin, pare badong. Lumabas ka laeng. Nalawa mo't tidalan apag naam. Saan da pa'y amang rik na dagiti at babakay? Anay. Anya kamatan tataba daw. Di mo kita yung tipagpagnaam. Kita nga men dagiti pinautangan ni Tuyang ko ako kumari na. Ay, di da pa'y mangrik na mait. Anay. Ha? Ay, ure si kagaya man niya. Pinautangan na ka ni Tuyang ka. Ha?
Kumusta, Kwarog? Kumusta? Kwa, tataba daw. Kumusta ko na? Ay, mapanak man langan. Ay! Apaya di nagsungbatan, Kwarog! Di nagpanawan! Kasanuak nga ta makasingir. Saan ka makasingir, tatabadaong? Apayan ako namday ta. Nang nangruna kinichip karog. Di na kano kaya tagbayad. Anya? Awan babain na. No utang ti pagsasaritaan. Kastaya? Diya ito pa utang na kanyak. Aging kita, di na pa'y nabayadan. Mano ay ati utang nakin ka? 5 pisaw. Anya? 5 atawin ti napalabas. Di na pa'y nabayadan. 5,000 ti utang nakin ni Tuyang ka. Kasano nga roda na mabayadan na tayo nga utang na? Mapain akong Tuyang. Jakon kayat ti mapanagsingir. Apay, anya tinapasamak. Di dangarod kaya tagbayad. Kinumustam ida. Kituin na. Adun adara sa kinumustak ida. Awan dalat ta. Naa, unay matdagitan ang nakautang. Amin da. Di da mo tagbayad iti utang da. Naglakada nga imutang. Ita, di da kaya tagbayad. Ay, amom itan, no asino ti rumbang nga pautangam. Ni ngay kapitan, anya ti kunana. Ijak pa'y napansiningir ngagpaisua. Ingka singirain. Agpapada da amin. Tiwid da amin. Ay, siyak man ti mapanmang singir kin ni kapitan. Naimbangal daw mo, kapitan. Kastamot ken ka, Marit. Umayak lamang, kumusta, kapitan? Anya? Kumusta ka, kapitan? Di nakman umay kung kumustaan, Marit. Awan pagbayad ko kun ka. Naa, ay nasayaat mo, tanakadlaw ka. Talaga nga umayak ag singir, kapitan. Ay. Saan mo atultuladan dagiti daduma ang nakautang? Anamin anon akumusta? Ngam di dalat ta makadlaw a pulaws. Saan da pa'y nagbayad? Pulaws, kapitan. Ay. Iso da pa yan tadaganas na mangliklik ni badong kong ag singir. Kababain, aday tano kasta. Iso nga umayak ag singir. Umayak pa yun ag reklamo. Ha? Kumusta, kapitan? Antay. Ay, Na, apay Kwarog. Kaslada kabutan mo hindi na natuyang. Umayag singir. Anya? Isuti lam mga kantay. Apay nga umay kaglamang dito'y balay. Kay, ato ti paglemangan dito'y balayaw. Ay, mabit laang. Tapno panunutin na nga awan tao dito'y balay. Irikop ta nga ron amin atawa ken ridaw. Sige, antay. Sige, irikop mo dagiti tawa. Ay. Apay nga mangrikirikap ko yun. Ha? Ay, umunag ka ng kail. Darasam. Wait, darasem. Ta irikop men daytoy ridaw. Apay nga. Umayag singir ni nana tuyang. Umay mang kumusta? Ay, makapauma. Umunag ka ng kail. Apay nga ngaglimang kayaw. Di mingarod kaya ti agbayad. Ay, mapan kay agbayad. Ha? Apay, nakabayad ka ng kail. Na, imutang kamot kan kwa na. Saan pa'y? Ngam nakisarita ken ko na. Ngay kanak pa iti pawayway ang makabulan. Imutang kamot gayam kan kwa na. Akat adautang kumot kan kwa na. Ay, pangalan ta nga iti pagbayad ta kan ni Marituyan. Ay, Maribana? kitaan niyaw. Umayan ag singer. Imbagak ngamin nga umunag ka. Taglamang tayaw ninteng. Ingka bayadan ni Marituyang. Anya? Uray si kakwarog. Agbayad ka mo. Aglemang ako man kail. Ay, kababain. Agbayad ka yun. Umayak lamang, kumusta? Ay, umayan ni Marituyang. No saan la ni kapitan, jak bayadan di utang ko kan ni Marituyang. Ay, agungat-mat ngamin ni Enteng. No saan tayong agbayad? Ay, adatan diti balay da Marituyang, maray. Agwalwalis mo't ni Marituyang iti paraangan da. Marituyang, kumusta?
Ay, umay da ka kumustaan, Marituyan. Ay, nasaya at mat mga kumaray. Tanalagip dak nga umay kumustaan. At agap-gapon ni Kwarog dito'y balay. Anya tinaramid na dito'y ngay. Imay mat nang umusta, akas kada kayo. Ay, kumusta ngay, Maray? Manaw, tibayadan mi kan ni Enteng. Iraman mo matan jay bayadak. Marituyang. Kastaan nanakwanang kan nanabanang. Agbayad kayo. Saan nyo aparigatan dagiti agsingir kada kayo? Ala, sige! Dito'n tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Computer recording technician, Joffer Anas. Musika, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.